Ngucanio cia kisiasa ateatika bunge ba kaunti ya Meru nora wari munini wa rais Rigathi Gachagua nicietete na mbere kuwata mwanki nyuma ya Gachagua kuliunga kaunti ya Meru Jumapili Nthiru Ntere Chiembe North na aronekere kumurika bunge ba Meru akiwa ni bua na batiomba kuthira hinya baitethia kaunti ya Meru kiri mirandi ya witi na mbere ya Gachagua nonekanire kwela mibua yawe ya kisiasa akiwa madha Komero ni muambithani munene ni kakwenda kwengo ni thirikari na bunge amuna seneta ndikabakiri na batikwaria habunge banende na baithukirite Gachagua bakiwa te mwari wo no tekento abatethia rirari munini wa rais na kithe akwe bunende thiri akibutungi kinyankulu kithira akiyuke mirandi ra batengiri ni thirikari no choke ntere ire umite chianyeri ne kinyankunenkanira twanya tongu ikiri achore babe tukubaruare tugenda kumenya no kwaria umate ati kabunge ba na Rigathi Gachagua ni abunge ba kweri wikare kumania na siasa tete mbere kana ni Gachagua kweri kwirombera muro yo kisiasa ndani ya kaunti ya Meru nyuma yo kwethira akingone abunge ba Meru na ndi nakwenda tiendekethia kire kariba kaunti ya Meru kiri mubango ya ro siasa tugetha tuikarandi na mutongedi obaraka indene ya bunge ya kaunti ya Meru mwenda ithile na muthoju wa kisiasa ri Kimathi kenda kumenya obu abunge ba kire miaka na nusure ni batungatirite akenya na muno wa Meru urakubatere nawe munini wa rais Rigathi Gachagua na atetheria Meru rirari tine ya munini wa rais mubangone yo arwe siasa nyuma nteto cheweru temo yana tuko ni tekni nteto chiezo utuko barware muthoju wa siasa Oscar Mutugi na MCA wa Kisima kumenere ngavana Kabera no ntoba kuwa nwe kwere kuruta Meru ntakene arigitani bajua isi barabara mugomone ba Meru thrakanithi na embu kubwithia maandamano chuka bakienda kuandikwa na kandarasi ya Kiontwire kire arwe siasa turumurika kuchenyo se siasa atiatika bunge ba Meru nora wari munini wa rais Rigathi Gachagua twaguretera gichunchi kebielekero noro mwanya bokando ni mbesa Mwaneto wa madhidhio ni Purity Richard nani Mutembe ya Dwanda. Muthoju wa siasa Oscar Mutugi na chokiretia Kawira Mwangaza nyuma yawe kuwa munya na kireitu ni batire Meru ntakene ne wokweria kumiruta. Oscar ariwa kwa tuga kure mtu hukumiti Meru ntakene kumanthira ombo ni Kawira Mwangaza kumaru tuweka ngavana miaka mithuru. Oscar nongeletena kuwa kaunti ya Meru nithirete shoka na nyuma kaunti ingi kitharano tu kaunti neu ni makobe yake na mberengeti kwithira ikianwa miari Oscar nithirete kiwa tombaru ni MC wa Kisima ro ithirete akimenere Kawira Mwangaza akiwa kaiteneka no wonjeti witi na mbere ndene ya kaunti ya Meru mutugikare na ribotie ndo kwa muntu ate kuvinanga ni akiwa Meru muntu Meru itete tabwa kana ko tutigiro to nyimba takene mama kako ile witanto takene yo ekire antu migambo ire ngabana wa Meru Kawira Mwangaza ararire muthejwe goro Ntere cha Mitungu akiuga ngabana wa Kabere Kiraitu Murungi na Peter Munya nibo batigire Meru ntakene na wekwe gidarire akarobisi na kugeria kumirita ntakene na nde akiaria muthoju wa siasa Oscar Mutugi na MCA wa Kisima Patrick Mutuma niba menerete migambo bakiwa Kawira Mwangaza ethire thirikari thithitu na yakwa bokongana indi no kethirite akiuraga mirandi imwe atigirwe akeja na ngerekano murandi jwa MYS ndwiro ya chathithika kiremena cha kurwa na mirimo ya kansa kaunti microfinance katikate kamirandi engere atigine thirikari ya Kiraitu na Munya MCA Mutuma akiwa gitumi Kawira Mwangaza kwa kagita na ndethirite akeja na makobe kire Meru ni untu na ije umara Meru iri ni ntakene antu bakona na nyamurungu wangona akona ura wika Meru ntakene yugwe no yugo komika ntakene kabisa no ntote murandi tajebo tumba kujona lakini government yukurukithito kuona mirandi tajebo na mirandi kuonekana na mirandi antomba kuga ne thithirwe lakini igita raku uteketo kuona imandi buti koigo gwikira antu ntakene
Galafu ka ba mandibuti ikenda bakara batabatete ntakeneu nonto mandibuti ja gwita amburene go chenche roje ko urenda bakara ntakene ambuge go gikira Meru ntakene. Institutions hizi chionde within the time area ethiritwe ari governor institutions hizi chionde kaikwite so kurungama mbere ya antu in public akera antu ethire Meru County ntakene no kugeria kumirita ntakene. That is not factual. The truth of the matter is every county in structures, every county ibangi, every systems chikuran kiria thithiti in the short time every tware office ikutharia structures you. If anything miaka ire thiri Meru ka ithiritwe igicini kwanta kene. Matalo Joska Mutugi kire mukari wa Meru ni jaja ndira bakureturwa makobe na miringiti ni Kawira Mwangaza. Okathingatira bwega wananchi obaba kuibo bakwenda mandibut no boba ena need ibobe no batu bo tungateri bogima bomwiri ibobe na obatu bo kunenkerwa basari ana bao bathoma endi bakaoptika baba nenkeri mandibut at the expense ya meaningful maendeleo in the form of health care inagitumi na kuthomithia na betu na gwaka ICD classrooms. Muthiene MC Mutumari uga Meru yambite ukira kagitene karaba karenthi guruta mbunge ya Meru na bethira bakithithia banjeti ya murandi nyokigina kia juu na akiuga kaunti ko kumuka mirandi ithire kionekana maturene kwegitare itukurukitie banjeti ile jeri kurukite na kimbanjeti chionthe otutarukiti mbecha lakini wetangira raundi uketho uti maendeleo kuona na utikio kuona ingorikana Kawira athirunka muno akiwa maendeleo maratasine lakini kwaria uma kimbanjeti ijeri kurukite ijo tumba kuga maendeleo maratasine lakini kuma tukurukete mesti budget mbakona barabara ikithithwa ibakona mirandi inge ikithithwa takokana ali bakona thoko ira munyakete atigo itimbu inande ikuimba ira ndagite kwarokiti mbecha ibakona hospitali inge tugwaka tanara ngaridare ira tuweka maternity wing bakona hospitali tugwaka ngosish dispensary ko ikuringana chijanetie kuringana na budget ile tuthithite batu tu MCA na ira tugweta mesti budget na ketha to athithirie Mumeru tekiareona ningaleona makobe ningaleona ng'ombe kaja na monturene ningaleona kimiringeti indo bibareona ke report rate to Sheweru reakwa rieto ni Mutugi kare arigitani baraba gomete kuma Meru Wembu na Tharaka Nithi babwithitie maandamano duare taunini ya Chuka bakienda kuandikwa na kandarasi ya Kiuntwire. Arigitani baraba andikiro kaita corona bwite ni thina nderi ba kulukira ngwine bakiana mendikithia kathumba kithirikari yara bakwenda ya ingwa. Samro Geshima na ripoti hiyo. Warira mugomo wa aruti wira barongiro gima bwa mwiri uthungirite ntugo ya 23 emunthi aruti wira babakuma kaunti cia Meru Embu na Kirinyaga bawatanirite na Tharaka Nithi kiri maandamano muchi wa Chuka wa ukinyiria thirikari ibandike wira cia gutura bariuga ibegitwe bakira kinyamara kinene kwa miaka 5 irabegitwe bakiruta wira cia kandarasi. Tumekuwa kwa contract for the last 5 years ama miaka 5 imepita. Sisi tunapitia mashida mingi. Mshahara yetu ni kidogo. Tunakatwa pesa ya NHIF ama SHI. Tunakatwa pesa ya NSSF. Sawa sawa. Na hiyo pesa tukienda kutaka huduma za afya ama tukienda kuuliza mahali pesa yetu ya NSSF inaenda hatupati. Wenzetu ambao wamepewa kandarasi ya kudumu wanalipwa kama kitu kama 1110 mara maingi nginya kuringana na mbechira tukorewa twere wa 30 ira wale nginya wale murutu wangu we wa nyomba wale mahitaji mama nginya twetiwa tugefuriza kitambo twakara kinya ya kurewa ituthenire itwinyire ibameneretie thirikari cia makaunti ikiraba kuga ikubarutira imakania bya kubavuta wira bathi mbere na mugomo ende thirikari wainu ciaurwa mantu mamechara yago ikabakana ikauga ate bandikitwe ithirikari nene. Mwenyekiti wa komiti ya afya katika COG anatoka katika hii kaunti, ni gavana wa hii kaunti ndiye mwenyekiti wa kamati ya afya.
Kwa hivyo anajua vizuri ni wapi anaweza gusa, ni nini anaweza fanya, na anajua ile ujuma ambayo hawa wafanyikazi wamepata. Acha kutishiwa na serikali za county, kwa sababu sisi ile kitu tunasema tunatetea haki zetu. So serikali ya county aache kutishia sisi, mwajiri wetu ni national government, ndio tunataka atu address. Ende ibajete tiate batitigana na mugomojo mwanka thirikari ibaingirie maubatu mago. Kwanza tupewe kandarasi ya kudumu. Jambo la pili, sheria ya Kenya, ukifanya kandarasi unafaa kulipwa ile pesa inaitwa gratuity. Waweze kulipa gratuity ya miaka ya kwanza 3 ambayo tulifanya hawa hudumu walifanya kazi. Wakati tulifaa kupewa kandarasi ya kudumu ni mwisho wa mwaka wa 2023. Watupatie kandarasi ya kudumu ambayo inarudisha nyuma job group yetu kule wakati. Gato kuromba thirikari ira nene ithi na mbere na kwegua matheta metu itukwenda kuandikwa ndeni ya ira twetaga permanent and pensionable, na itukwenda tunenkerwa mbeca cia mianka ira tuthiite na mbere na kuruta igita ria twari kandarasi ya mianka 5, na itukuromba nyamu ingi yetagwa NSSF igita ria okuru. Tukuromba mbeca inu cionthe tuthiite na mbere na kugitwa no titikuonekana kiri orotha ithi na mbere na gutumwa, na nikandikathi na mbere na gututetheria igita ria tukathi na mbere na gukura. Bandamanite mwanka obichini ya CDF Muchiwachuka, obichini ya governor na muthia obichini ya ekarokia MCA, araba komanite na speaker John Babu ora abaete wira nebo maubatu mago kwaririrwa gikaroni kia MCA Jumaine jijite. Na tulisikia kwamba Ndindi Nyoro alisema pesa yetu iko. Tunaomba parliament, tunaomba the Senate, endeleeni kututetea. Tunajua pesa ilitengwa, tuambieni mahali pesa iko ndio tuendelee kufanya kazi. On Tuesday it will be laid on the floor of the house to be debated maybe the other week as per the standing orders of the house. Otherwise, asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki na nyinyi muendelee kupigania haki yenu. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe, mbitawa Samuel Gaishima. Abunge ba Meru ni bedri tugukaita baito kwaya ya Rais William Ruto no ntobaina rwimbo rwawe ake batiku debiuri na kuringa mpe nyuma ya kutharikiro niro wari munini wa Rais Rigathi Gachagua. Abunge bane nene baumirite Weru nena wikaria kumana Maria Gachagua yobeta ibwa. Abunge baada benga Gachagua baurane wo kuingile ntube Meru bitekeye ende kumare kwengwa utinyite binene biendene ya county ya Meru. Kiurekire ni atire no kwadio makire mantu ya yonde. Martin Gichongo Dula wamboduranderi Oronoru rwa siasa. Ndionga ya Rigathi Gachagua Jumapili Nthiru kaunti ya Meru ni ukitie rwaria runene kaunti u na ni nyuma yawe kwejana kuonekana akimeneria bunene abunge ba kaunti iji. Sasa Martha Koome anafukuzwa, Senator wa Meru amenyamaza, MPs wote 10 wamenyamaza. What has happened to the leadership of Meru? Ya kwamba munaketi na Rais William Ruto akipanga kutumaliza kama jamii, akiumiza viongozi wetu. Jajonde akinyete Meru, Gachagua anaonekene kumeneria bunene abunge baba na kubeta igwano ntoba murunga mojojo kugwata mbaru Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Jumbe wenu wameuziwa uoga na wamekuwa ni watu waoga. Mama Kihani ni mgekera mutingo wega katika maguru. Gachagua, sisi wabunge wa Meru si watoto yako, na wewe hatuja kuchagua utusungumzie. Nani kwambia utakuja kufanya siasa zako Meru hapa? Wewe ka hapa Mathera, sunguka hapo, enda kwa mazishi Kirinyaga, toka Kirinyaga rudi kidogo Murang'a pale. Mimi nataka niambie wajumbe, mimi sihitaji mwaliko wa mjumbe kuwa hapa nyumbani. Meru is my home. I belong to Meru. Na hiyo shamba yangu nitajenga makao, nitakuwa nikiishi hapa Meru. Ndionga iji chionde ugote mutongerio thuri na kura kaunti ne wagwatana nawe Gachagua kijukia kanye kau na muthuro jo munene ameneria bunene abunge baba. Sasa mimi naona watu wajumbe walidanganywa na rais ati huyu Rigiji mfukuze yeye kwa sababu amenunua shamba Meru. Ni wajinga si wajinga?
Yadieje ya munini ujo wa rais wa Karaja amwe na bobo itejokeretwe na uthu ni abunge ba kaunti u abare na ndiki nyabo bachumeretie kumeneria Rigathi Gachagua. Wewe hakuchagua wabunge wa Meru. Wabunge wa Meru ni wangwana, wanajua wakati wa kuongea, wanajua wakati ya kunyamaza. Yeye ni nani kuja kuambia watu wa Meru ati ile maneno tunafanya, yale mambo tunafanya hatujui vile tunafanya? If you come to pray with people, pray and go home. If they are not prayers, where you come from. If you think prayers that are in Meru, the houses of prayer in Meru, that is what will take you to heaven. Come and pray, but don't bring other issues. Wakati huu Gachagua anakuja kujaribu kuleta au mgawanyiko ndio watu wetu wasipate maendeleo. Sisi tulitafuta hii serikali. Na hii serikali hatutoki. Sisi si watu wa mdomo kama yeye. Kama nakumbuka vizuri tulienda Embu na tukasema sisi hatutaki kuwakilishwa naye kwa serikali kwa sababu tulikuwa na mkataba katika UDA. Mukaririgiti wa ngwatanire ya bunge baba uria nowe mubunge wa Buri Mugambire Ndikiri akimeneria Gachagua na kuga ati na kubagira Ndoni. Heshimu raia wa Meru, heshimu serikali ya William Samoei Ruto. Akiaria Jumapili Nthiru Gachagua na umborere na kuga ati na tethererie bamwe ba bunge baba kiri siasa cha kithurano kithiru onto bore abunge baba baiteterete na kuregana na bubu nene. I cannot believe mimi nilikuja hapa kupigia Taitumu campaign. Nilikuja sikukuja. If nothing else, hata kama hakuna chochote, hangeenda kupiga kura ya kunifukuza kwa sababu nilikuja hapa kumsaidia. Si ndio? Na nilimuuliza, wewe Taitumu, nimekuja hapa kanisa nimekusaidia. Nilikuja hapa nikakutafutia kura. Ulikuwa umekimbizwa sana na Maoka Maore. Kweli ama uongo? Nikakuja hapa nikamshikilia. Nikamwambia hata kama rais amekupatia pesa 1500 peke yake, utauza ndugu yako shilingi 1500 peke yake? Hiyo ni Gachagua ka ari murombi nani nkiromba naitwa ari kwithe kuma MCA ka MCA ri akirombete yake ka kwa MCA muyumbe muromba ira kura kanu romba ira muyumbe. So it's not here neither there. Na tutombo mujogere na kuminya nonto ativati kwitho nyake nonto ni ana rombere nonto ataira cia rugwo athuro na kiama kia muturi Embu kana kawira athuro na independent. Abunge baba bameneretie Gachagua na kuga ati niwe mundu munene wa kaunti ya Meru abakiuga ati kinya mirandi emwe na itebira bya batere kwe wa kaunti ukagita kawathani bwawe bitakinya nonto na binenkanire kiria chore bawe bagisiasa. Barabara ekwe kuma ira rutwa promise tetwe mujwa ekuma gitone gwita Kalindene gwita Kaongo gwita mujwa gwita Gitie kumira mitungu kugwata materundi uma kinyoga eta wakera narua ne dithire dunya biki kuringa no president ugite ekunenkero Gachagua kenda thingata ndireye ndethira ekeri kuma mathira eumira Karatina eiteria ngai barabara uyongwa yariwa twina fairo enganao marieto jato amunenkaira ja utara directorship tora president ya tora and then mpatie president anasema and then mpatie hii mtu yenu fairo iko huko tunangojea Friday statement hakuna nani tunaona odo sijui Munyeri sijui Kamau sijui nini na all of them ni marafiki yake tuko na research yote ni bameneretie Gachagua nkuruki na kumuria na atige gutonyera mantu ja kaunti ya Meru na atige kujira kari mantu ne ja kweberwa kwa mugambithania munene Martha Koome. Mtasimama na Martha Koome? Mtasimama na yeye? Huyu mama akifukuzwa nipige filimbi mtoke kwa barabara. Mtatoka hamu mtatoka? Tunakuambia rais, wewe panga jama ufukuze Martha Koome na wewe ukae Nairobi usikanyange hapa Meru tena ukifukuza Martha Koome. Asikuje Meru akisema kwamba rais ama naibu wa rais hawataruhusiwa kukanyaga kwani Meru ni yake. Rombara ya kurire nene nika Koome ngwe nikenda wona biro wiwatashia waitoro ko ntabwirire president atikaritie Koome ntabwirire ayumbe ba Meru batikaritie Koome ntabwirire atongeria ba Meru batikaritie Koome kundi wenko karache Koome iwe kao mukaritie. Behavior now of going to Meru and disregarding all the leaders, particularly the elected leaders, I think that is
very uncouth. Kaunti ya Meru amwe na kwithirere na siasa chayo chia ndene ndiunga iji chia Gachagua ni mpongeri kiri Mwangi jwa gisiasa siasa ire ikuonekana kwangaratania mathabu ja mwerekera jwa gisiasa Meru mbere ya ugambi bwa Justice Mwamuye bwa tariki 14 mweri jwa ithatu bura bukathingatirwa ni muchamanio jwa mairi tatu ntuko ijere nyumene. Masendomba Ntetone Chaweru TV. Bunu batuketha tukerio tukuburu arekiri mubango yuaro siasa katone kanya gakonoka nchokerete na nteto inge. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwite kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twithirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Ntomeri kukethirwa kuri na Kamashinani Foundation Mentorship Day tariki 1 mweri jwa ithatu Jumamosi twetete aria obisine ya Senator Kathuri Murungi Kithoka Ruire Junction. Ana bonde baria bathomithagwa ni Kamashinani Foundation kuma skuru cia nationals, extra county, county na sub county ni boritwe gukinya amwe na aciari bao kana bara bamenyagira tha ithatu cionga batechereri arito baba ni bakorombwa beje na report form ciao cia midterm exams report. Deputy Speaker wa Senate ya Kenya na wenowe Senator wa Meru County Honorable Kathuri Murungi na nkatha yawe uria uri Executive Director Kamashinani Foundation Honorable Janet Murungi bakethirwa bareo ni bwega Senator wetu ni thiria riri area kiao na mwathani arabutharima na kabaramiria mianka. Aro. Ai boje tana bote karakara. Ande imbi baba kare mo kai imbi ko barukira nante kuivangete. Yankira mo tujaka bakara wo chap chap. Aya kwani yako ina mama? Tipo akiora ya bioria. Ai, bote jojo agita nyanduki nduki. Weka Raha Premium. Boina haraka. Otemba koja kwa buma otike goromete. Jojo kaya yana ruiro atia. Bako tsadia kuarete mutujoka bagarawa. Ukanyi ya ngarama yorugi okori rumenoga no ukanyi ya madha. Manto Jonde ni sawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today.
ere gatika Nakuru campus ije ya Kinande ite antu akuthomera aki indi ni kiuru kia gukiria na gukuria ntura ire ina nyomba na mathaga ja Kinande ja mathomo itu ibangite kwerekania narua na rojo kire utungata bwa ugima. Campus yetu enjeru aja ni ikinya rinene kire Imperial College of Medical and Health Sciences na kueja na antu athongi ya kuthomera aja ukaewa kithomo genkathi cie guruburu kiugima kenda gwita mandagitari bakumenya ngugi yao. ICMHS kithomo gia krasine na practicals ikienda twita mandagitari bakoroterwa rwangino rwa ugima ni ngugi njega. Ujukania bwa mweri jo 3 March ni bwetete na mbere. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwanteto nkuruki turingire thimu namba 0719223223 kana wetekire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Urimi bombo kando na ikundi bya niba ni untubwe na kiguni muno kiri arimi bakemera ki ikundi nebi arimi ni bethera bakikuneka na mathomo na kinyochwira mbokando ciotho kwa mona kwithira bakiona uteithio kuma kire thirikari na kinya kire ndwa nyingi kine chunchike bile kero ndoro mwanya mbokando ni mbeca ureteri ni Muthuri Muriuki. Kimla kiki kia avocado nandi kiambite kuthithia bwega ndene kaunti Meru undu babata nandi ni kutigira kagita karia bokwambirio ni bubu ambirie buri ikundi indataga nkona kukaja gutuika kimera kiki kando ni antu bakaitheni kuketha kwina changamoto muno nontu aguri bara bakweja kugura mbukando iji barenda kweja kugura mbukando ara chingi kukyo gatuma mpenda ukarangita kiri ndio ngeta ki TV nikenda mbira antu betu tumare ntwande kwa wingi nikenda ura tuketha twina mbukando nyingi tumba kutha twina uri baba ingi bakuya ndene ya Meru nikenda bombo tugure ya kimera giki na njira iria yagirite ndabeyire mwana inchi no akaiwanganiri wega baikundi ni gutigirinya kagita kathoko ibukwendia buri amwe na muguri akethwa atiko bwinyiria dia muntu endia mbukando uyu ewe nkaja na nditwe for example nkeja nkendia mbukando ichi ciakwa kwendia ndininka mture yangu ya na price iri ndiguru muno no ntumbukando ciakwa ninkai mbatira tukugwatana tukanto abaingi tukariria muguri uria turi antu tugegana kanegana re 50 tukiuga atiri tukona tani 200 kana tani 300 na ungi ariria ndina mukando ngiri 1 kana mukando ngiri 2 so iyo nkuga uwe na mukando ngiri 2 500 mbukando igana mbukando ngiri 10 ikagwatia no ikeja kwa gento kimwe then mturo keja kugura nture ne gwe thiurukwa kathiurukwa myundere nture ne yonthe
akomba kugura package kaliu then mtu akethira akigura price nthongi na ene bukando ira bone bei nthongi undu bajairi kuthabu na ikundi ni kuona utethio kumakiri thirikari na kinya ikundi bitia ki thirikari ona kinya endi wega ko tore ikundi to kwamba ku dictate na mabukando yetu tu yatiri mbukando cietu kilo imwe turendia 150 kama kana jairi murimi muguri ura akeja komeito gwatanirite twinde ageta ikasema ongeja kure mbukando ura tukugitate ura tukwendia kiri ikundi biu binge ndaimisa ikundi bira binge bieguku thirikari ni otero rigakinyeteria muntu binafsi ya ruse omwenda tukarega guchiunga turi ikundi kinya wogwe eje mindie na aru etejete aja nonto bwa manto ja ruse omwenda ejete anonto bwa gikundi kya weru kwo arantu ankuimisa ikundi bionde ndene Kenya ibigwatane anto bakagwatane nyabware mwa kwethira bwina group nene jeu yeto yantu 86 boka chionga inyanto 10 boka iregister mali au ni thirikari umbo butetheri ko uri haki kundi anto bagwatene fainda chiotetheka ni nyingi no bo decide nya waka factory ego park na kwinya avocado na bukonenya county government kana ja World Bank eje kabwa machine ne kabwikira na bukomba gwitethia no buthe kinto kige bukonda kugitabura kwenda watwika thirikari either he nene the national government kana the county government ni kweja na igatethia untu bretatu buketha bukona mataro mono bulimbubu bwa avocado kagita karabure amwe kirankaro mbalimi hatuka twina ikundi bingi kenda antu ba gwitana mantu ja avocado kana mirimo no ntunyoka rago waku utemenya wenka na muntu uro gwitana mantu ja mirimo eu ati umba kojo gwaku tuthithie ni ikundi twathithie ikundi twajakethe muntu uro gwitana mantu ja avocado jakaruma koja gikundi ne kenu agwitana buketha bukujukia antu aba ingi na bukumenya ndaho imbio kwau inyametego ijire type nyingi mono kwau ni kwenda antu baitani no ntu bara bingite aba izi kikemera gikero ndabwire imwe chimwa yubundi okiretere guku na inandike kuthiria mbuga miaka 12 na nino ntulimbo bwa avocado ibambite kugwata mwanki mono na ntu baba ingi bambite kubamukira na thoko ekaome ni kwita kiongereka mono iromba rene ne kithirikari ni gutigira maguri ja avocado iji ja gwitia na inya kombeka na thirikari yombe gwikira uguri bura muguri atomba kugura mthiebu matunda jaja jetu twaromba kukombika thirikari itutetherie gatuyukairia jo matunda ja reja kugurwa mbete ingai jakathithirwa value addition no kumenya ya komba gwetera thoko na thirikari kethira nekite fixed price batu twirigirite negana naja broker ikeja negana naja thirikari kethira ne tugenya ne setete bari eshiringi 200 no kuona kinya broker ekejira na munde ne otwenda kwendia matunda jau tugetera jo ura kawa twithaira twiri na nditwa ashwirwe kawa otiro tukareterwa ndie shiringi 80 kwa uo te murimi wenda kwendia kawe na nthigurwe less than 80 shillings kwa uo tukashwirwe nyabo kandu itukagurairwa shiringi 200 ono kethira wina thine kari ote murimi utumba kuumiria na kingi ndombe thirikari nayo iturimitire kuma ona ara uri iguru kiba export bakugura mbokandu at least no ndo murimi okawa agutegerwa murimi eri agutegerwa murimi o makandamia na ategererwe murimi ro tigino mbokandu kwa ankaromba thirikari ni itutegere tutongere twithikari ra twinayo itutegere itukwana ibako ciumia endi ibaciumia monka mbokandu ici at least ikinye chiringi 200 na iro murimi atinyire kirigitunje kya rojo na kya muthia nkethira ngikuonia uguni bwa avocado na kinya kugutarithia mathabu uraumba gutetheka no gataka murimi wa kawaida ukethwa na avocado jo ciara ngurukie piece ngiri imwe ukendia na chiringi 20 ingiri 20 o avocado jumwe batu baturiaga inyame avocado eze ruo tiga akikuria kana kugurirwa gikiro muthuri murioki kirorogono na mwanya avocado ni mbesha muthenya yoro seneta wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya na aragure seneti utungata gutitite bwa hospitali ya Murimanti level 4 leo TV tokinya maturene kenda kwarania na akari ururo tungata hospitali ne akari bwete motungata mwanya atitite bwana ere indi muno amwe na kuthira madaktari batikwana ndene ya hospitali wa karibane ndi nibodete thirikari ya county yongele kathalike kenda bono tungata burabukobwa Paul Wakabithe aina ripoti muthenya gwegorokire mbunge ya seneti ara seneta wa Tharaka Nithi Mheshimiwa Mwenda Gataya araugire hospitali ya Murimanti level 4 ni agitinto kathumba ni kingwetethia antu burako bateri. A concern from Murimanti level 4 hospital which is in Tharaka constituency
I remember, Honorable Speaker, I posed the same question to the predecessor to the current CS concerning the CT scan machine and MRI machine for Marimant Level 4 Hospital. This question, Honorable Speaker, might not be related to the previous questions that have been posed by my fellow senators. So, Honorable Speaker, Marimant the facility, Honorable Speaker, is the only of its kind part of Tharaka Nithi County that is a part of East, and it serves quite a number of huge population across some parts of Maua and some part of Kambani. And the only facility, Honorable Speaker, and I think many people are traveling some far distances to seek MRI services and CT scan. Are going to places like Chuka, to Meru Town, and other far places. I remember this is not the first time, Honorable Speaker, that I've been able to question this matter. So I've just received information from Marimant now because they are watching us live. Agagicokia migambo ino hari waziri wa ugima bwa mwiri Dr. Ndibora Mlongo. Regarding the Marimanti Level 4 Hospital, under the National Equipment Service Program, we want to assure you that the governor is able to sign the agreement and again map out and identify what equipments, including CT scan, MRI, among others, that he requires within the county, and that way this program will be able to support in ensuring that we have the equipments in various hospitals, including Marimanti Level 4. So the equipments are there, it's just signing the agreement, and then we can move towards ensuring. And what we can tell you, even as we speak right now, we have some CT scans which are coming into the country, and after they had signed, some of the counties will be receiving some of these equipment, so we can push on our side. Thigacitire ndarariungira cibitari ino ni kingonthuri makinyamara iki kiendere kurumira ajie ndagitari ire kusawa na thomu na ikuruta ngugi ura kubatie lakini bakora mone kuruta ngugi no ndo akwaga ndawa ndaretwa arale bora kwenda mathare jamara matabatiria na mutiritibo kaya kathi tanio ndana mwaira ndandamu ndathi gutindamu kera no mwaka kathi guchubwa embu ngetara kera ndamu ya mere ino ngene akora tikiro cibitari ndi ena na dia tutiga alomo kwa burupen na panando kera na mame akakabwa iyo de jendi daktari be kuma to ajiri atinda wa daru na bene nyata ngera muno omba ko yao akara umustida naringi utona nyamdo kundu gitari kwinda wacha kundu nyanto Antonio kuma rajia no panando ake utinda wachi ni Jumaine mzaa Jumato ari ogo want gogoro go kwimbu kwaturi kamaronda mboibo kuona kwa video nde utie ndawa ndi yako kurandawa na ndawa chiringi monega Potera Waru TV kuma cibitari ya Marimanti Level 4 Bito wa Paul Ogwa Kabithe. Thirikari ya kaunti ya Meru ni uritune ya karibati mo babare terengare ya kodi mwanki kendo batethi kondo kimitino ya mwanki ira ya umira kadibaba wite mwanki uke ya kumira batio beta la asara nonto kutina ngari ekodi mwanki kakimutegi na ribotie. Mutino wa mwanki numirite muchi umwe kumantori ya Riverside wa ndini ya Timauro tigete wa bethia nyombe moya kumama na gutirege ntuno kimwe kiono kwa na mwankira thino kumoka mwanki uyo gatamenyeka ini mwene aja uju kwaire tukwira kwaire nyote muntu wale akue tuga kwi antu bale akue mwankira thai tutombire kumenya nara mwanki yumire nyayo kiambire batu twale aja uju twena mukuru okwa ningi banga mbona uranthithia ire umarire jete kuingangi tino ndamitigite ri wasi akabanire na mwanki yumite nomba cia thaka mwanki yumire kuma gintu thaitha tucio tu koiro tuigerwe mbue nyingi sana ara riu na tukiuma twetheria nyumba ne yere mwanki nyajo ari iguru twogeria kuoria kabisa ntora etari nyaruwe ute kinya simamoto to yone kairia yetu atumire kinya tiri tworia twega kinya kuoria ute gintu nya kiatharirwe ndene nje ana baba tigio inya ikwa njirani bakurara bate kinya nguo document cio cionthe ute kyo bena kyo no tengo ibenio ojuro zero ambite no ntotero zero ikutugira muro
utiruzi rwariku nandi muntu itarwa aberuria ena runyomba nandi twara ya mizu na mate iromba kiria atongoria ba thirikari ya Meru na antu bawendi bwega ibaririkane mucho na njira ya kureta uteithio ku mweshimiwa wetu Kawira Mwangaza akinyire ripoti iyo ne buratethia na babone nyaka nyumba kana nyano tomatresi ya turaya yana bone bya kumamira inkoria kinya sauti u kwano ikinyire kinya MCA wetu wa area yetu Evore onenya MP wetu mweshimiwa Rendikiri one unturomba ubatethia at least ibone no kanyumba karaba kaikinda ntobira byare nyomba byare ntobi bingi sana na ibyaire bibingi ndira kira mpumba kuromba tu no antu bakomba ntethia tu nkomba kurungika tu nyomba bakona kiraro bibingi ngai akatethia na njirenge zotegera nyangu cha mwiri chongo batina chino ntote kintu kiombere kutharo TV ufa ite itanda kila kitu so rampomba kuromba mwa ureo kaiwe tukiriro kyao na batetheri kenda bomba guchokara bara iromba ringi kiringabano wa Meru Kawira Mwangaza na baretere nkari ya kuoria Mwanki iratwire kubereka ya na Mwankatha inoka bakunyamara nuntu bona gotethio bwa nkari ino kuma kiri kaunti mutori ya Laikipia ngavana wetu na tweteretie gita ringi riari ane gacoko wa Timau station ya nande thaiete yo nkuria ithe kuombika kabisa batutethie na ngari uye thare ri okuwe gintu take kioneka ikombo tutethia nitukuona sare nyingi muno nontu jao eria twari basendi kwirigite kuja kwa njirani ungi kwajete o wau kwa eta ino shiro ikuonya kwajete o wau next ao mweri ni ojo o satandera ni erathira kwa tumbe na kwajete na kwitu no tworakia na ndinkuria tafadhali burungari wike bokombe ke gacoka ngarera ya tutethenia kuma na nyuki na ra Laikipia no yejire ntuku iu at least iri thiro ya round ya Timau at least iri tetheri nyano ate nyari thiro iti oria yonthe iri tetheria no nyanusu kuma wandini ya Timau gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Weru TV nyukambitaga ki utegi MCO wondi ya Kachimithika mucheke wite ontwire bwa Mumeru nipo batire kwithira bwete yo na kuona no kenda butekaure akiwa ekira shilingi milioni 2 kendo tetheria kwambararia ontwire bo miarie ni watimbaru ni akari na MCA bank kiri mwana ni ontwire ntere Chiogoti Embe South. Dennis Mugendi na ripoti ye. Mumeru augire muta ontwire bwao inkombo na arasoka arauga kirira kiuraguri nakio intuko ya mambura ya ontwire bwa Meru jara yathithikite nture ne ugoti wandini ya Kachio Igembe South mambura MC Mithika Mucheke na wa kanuni Josephat Mugambi barugurite na nkiru inyingi moro tojo mambura jaja na jujuri kumenyera ontwire bwa Meru bakuma thusi mwankanto nyiri na buri uritani kirindu kia Nandi negundu tulengete kenda tomba kuelimisha kedra ni mantu ya kachoro ana bagwata na antu bagwata ni kenda tusokia ruyara rwatere mukaro nuntundukie yetu ni sabukite ite kwathura na mukuru ite kwathura na mwekoro ite kwathura na mwana kenda tubarutana tweberare mwanka yo mwana na mukuru wa kinyaira wimbo rero rwaina wa kiathoneke wimbo rero rutaina wa dira baba ubareo wina walera bwendukene sienu kenda twathura no sabukibura bonge na butulengete utwathurania antu bautu barete amwe tubarutane practical skills technical skills ira baomba kuitethia no ntu antu betu batene batariga endo batariga becaga bateweta kuruta ngwe kabeta kurethia bageta miundene kurema tubarutane tubonia antu batene batariga batengwe kana kunywa njobi na drug abuse mwankana betu bakare moikurana no ntumere ya thukire na batiumba kumenyera nja bamenyara tumete na bamenyara tore
no to winde de aroko inde reta suene na nywe take ao so ndera mono kwa ndera nywa ke ao amenye nimetoka mbali mbele njira yini njano ndo leko itanana deto metore ya patora era kuru abayuyu na baba de patora ngoni ile kwa ile kona na imbele na iteki ano ndo ante ane baitana wanjira ya weta kwega na mando ya mea na iwo ndo bambireke to ambireke kyando ke ikenda metore ya tabu ito mete toyo ke metore ya gutethia mumero ne atethia mwana wa mumero dabi biyadre mando ya ke milla kana okori ontwele kwetu toya watu bati weta ke bangi bebora sia nyungu yere ya ruambi kaswa kaikambi bina bini biambi kenda tumba winga kemila keto na kuora nekerera no ntona ko mumero wagira goro so muntu ediatea wakiona ambura jaja kare kantuku ya Jumamosi na yathithikaga rimwe omwanka yontu bagwitie kugwatwa mbaru ukiotegera atori betu badaraka au bena cultural center Urangeti na balengete Meru National Park na tukiotegera Meru National Park party era nene ni Meru County eri tukiromba dirikari ya county dirikari ya national government eto akire cultural center au hoti woni ne MCA wa yeye kama era mbanje ndiato kugwiria dai turenda ndeta ndirekera milioni yele kenda tora mabatora 10 sira ila kwa tumaira ndo museke oni ankwire na nuisi ori bedera ndo mwe okambete budget bagona wekera mbese yu bwana museke ndiro wekera mbia batu na tutwe kambete ne budget no mwanka tusikire kana twisidire toikolokia nikenda tubeto boti na bakanuni tuboka kona ndo tugenda siatea na ngomo chekibwera no tubotenga mbecha sia support this initiative wa cultural center kedera na yo makro tukete mpanga atomba kwenda akili mbecha uchi yako no to no tenge mbecha no asialuna akosikora mandibuti na merengeti iyo kwa no to mingi ya toto mane onyo mbesi yako na merengeti na mandibuti sia cultural center kenda tombo support kiago keke youth na batu obisi eto tokeri obo support ugombe kana Dennis Mugendi, Weru TV, ntuleni ugoti wandini ya Kachio, Igembe South, County ya Meru. Muthei wa nteto chiwaru the mugo chogere nkatho na tubuko tho watandite na uni moneto mathithio kali Purity Richard to watandire kiri mubango yo arwe siasa.